ሀይ ውድ ጓደኞች እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታዬ በያላችሁ ቦታ ይድረሳችሁ። አይ ኦል ኢማም ኦሮሞ ከምቡሰኒ ያጋችሁኝ ወጣ ቁርስ ወጀና ቁርስ እንስራ። እቺ ሽንኩርት ናት፣ እቺ ቲማቲም ናት። ቲማቲም በእንቁላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቃሪያ ሚጥሚጣ ቃሪያ ነው እና ጭሬ ወጀና የቻለ ቲማቲሚ ሽንኩርቲ ቃሪያ ሚጥሚጣ ተቆለሰኒ አስናላላ ሞሊ ነው ይጀን ሽንኩርቲ ዲቆሽን እናብራላና ዘይት ተቆጣብኝ ሆኖ ዘይት ወሰጀናሽ ወጣጅኛና ይሄ እንግዲህ ምን ማጋለለ ማለት ነው ተቆና ይችላል Con il veicolo amma dai namoonni muraasni immoo namoonni beekan baay'een ni jiru tokko tokko immoo qursi keessanaat arguudhaaf daftanii hojjeta jechuudha. Amma xiqqoo ablallee kan magaalatti ta'ee jiru jechuudha. Amma timaatimii itti godha. Timaatimii itti godha. Ara boleh dulu atau makan lagi. Saya sama dulu nimburan malu dulu. Ciao. Woi, sorry. Ekor akan ada dicat. Bisa bajunya anak kota. Sini deh, buat kita makan doce, muda tuh, mau arena, kuni fil asal dia, nama ya, lagar baru mata isa buku gada, ini betul ya sudah kuni mana raga kisah dia. Ekor Kunimo ardi kurtumi biasa. Kotani iwan dibagi warna merah sambar pada. Tahu? Ini kisah ini coba timah-timah, kisah timah-timah, dari dekat sama dia cara, satu banyak ada satu, lalu, ini deh akan kisah ini sudah timah-timah kan. Mama kenapa? Sekolah di desa.
ini jangan ada. Kita tapi aku ada deh bilang lagi. Mana ada mungkin kalau dia kan ini ya. Kalau dia tu sekarang tu saja. Kalau kalian aku dah sudah akan aku beli kan. Baru ada dia kita mesti hanya sudah itu. Kalau bukan. አንድ ያርጌ እዚህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በሚገባ ያ አንድ ያርጌ ያለው ነው። አብረን እንብላ። በኩቡስ ስትፈልጉ ቂጣኛችሁ ደንደስ በኩቡስ መብላት ይቻላል። እንጀራ ካለ በእንጀራ መብላት ይቻላል። እንደዚህ ቃራ እየጨመራችሁ ለሆድ ጥሩ ስለሆነ ቃራው እንዲህ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብረን እንብላ ቁርስ ነው እያልኳችሁ ነው። ሁላችሁ የገኒ ተመልካቾች ከወጣውኝኛና መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ነገና ኦላ ጉያ ጋሪ ስኒፋታው ባየን ሲንጃለቀም